الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي عمر قلوب المتقين بتقواه وجعلها سبيل النجاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالتقوى وأوصى بها الأولين والآخرين، فقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وذكرها سبحانه في كتابه في آيات كثيرة دلالة على فضلها وشرفها، وجعلها ميزانا للتفاضل بين العباد في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Dendangal yettore nden tabitani Allah oɗo wurnitirɗo ɓerɗe huloɓe Allah ɓen hulugol. Allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko woni wurnitirɗo ɓerɗe huloɓe mo ɓen hulugol mo. Neɗɗo si o siftori kulol Allah, jomirawo subhanahu wa ta'ala wurnitira ɓernde makko nden hulugol mo kanko subhanahu wa ta'ala. O waɗi kanko subhanahu wa ta'ala kulol Allah ngol ko kañum woni laawol daɗal ngal. Miɗo seedo reweteɗo wo ala e goonga si wona kanko subhanahu wa ta'ala o maraka fi diɗɗo e dewal ngal, waɗi o maraka fi diɗɗo e tagugol ngol, o maraka fi diɗɗo kadi e yettede nden, waɗi o maraka fi diɗɗo e nemingol ngol. Ko kanko wi ka deftere makko: Allahu on no wondi e ɓen huloɓe Allah, e ɓen kadi moƴƴimɓe. Hadihi lmaiya laysat maiyatu lmakani wal ihtikak. Ngol ɗo wondugol wona wonde Allah tippoto wonda e huloɓe Allah ɓen e nokkure wotere maɓe momodira maɓe fofodira. Bal hadihi lmaiya hiya maiyatu nasri wa ta'yid, ko wondigal ballal ngal e sembinal ngal ma sembinande nden. Kanko subhanahu wa ta'ala ballal makko ngal e sembinande makko nden no wondi e huloɓe Allah ɓen. Miɗo seedo kadi wa ndeya seedande nane wonde koho meɗen, ñentinirgal meɗen annabi meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah, wona o Allah, ko o rewo wona reweteɗo, ko nelaɗo Allah ko ɗofteteɗo wona yeddeteɗo, ko kanko nelaɗo wiyete imamul muttaqin, ko kamɓe woni imamu kala hulowo Allah. en toro yo Allah on juulu manta e dow oɗo nelaɗo tedduɗo, e dow ɓeygure maɓɓe kadi no ɓe didori, laaɓuɓe laɓɓinaɓe sahabaɓe maɓɓe moƴƴuɓe rondinoɓe ndeɗo deɓere dina ɓaawo feƴƴugol nelaɗo, yeeyunoɓe wonkiji mum e jawle mum Allah soodi. inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. aranɓe e ɓeeɗo ko sahabaɓe nelaɗo Allah ɓen.
e kala iwtirɗo ɓaawo maɓɓe no moƴƴiri jongi e tabi'ina e tabi'ina wa man ba'dahum hatta wasala ilayna yo allah waɗu e jeeyaɓe hen jeeyaɓe allah tedduɓe haray miɗo wasiyo on wasiyo hoore an fa usikum ibadallahi wa nafsi miɗo wasiyo on jeeyaɓe allah tedduɓe wasiyo hoore an hulugol allah mawɗo o ko kanko wi subhanahu wa ta'ala e hey mon onon gomɗinɓe hule allah no hanira hulirede noon haqqa tuqatihi wota on maayu si wona tawa ko on jebbiliɓe allah haɗi en wota en yahu lahara wota en iw aduna ɗo yahe lahara tawa en jogaki ko wiyete islam jebbilanagol allah o wiyali wata on may hara on ala galleji ma otoje ma ɓiɓɓe ma kala ko wawi wonde kono wi wala tamutunna illa wa antum muslimun musidɓe tedduɓe allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri jiyaɓe makko gomɗinɓe ɓen kulol allah o yamiri jiyaɓe makko gomɗinɓe ɓen hulugol allah o wasiike kulol allah ngol attinoɓe ɓen e sakkitiɓe ɓe o holli kanko subhanahu wa ta'ala gomɗimen wasiike ɓen okkaɓe defte ko atti on onon o umma muhammad sallllahu alayhi wa sallam wa iyakum e onon kadi mada an ittaqullah taqwallah ko ɗum wiyete ɓoggol ɓornowol jiyaɗo allah o hara o hewtoyaadi ka bonnete toon no nagge ma dammol sanirte noon si tawi haysi ko bonnete kon no ɗa singe humama ma kol humama wawata hewtoyde ko si tawi goɗɗo ala kulol allah no waywa dammol ɓortakol ma nagge haray allahu jantike fi kulol allah ka deftere makko teddunde fi ayatin kathira e ayeje ɗuuɗuɗe dilalatan ka tindinal ma tindingo ala fadliha wa sharafiha e dow tindinowal e dow ɓural kulol allah e teddungal kulol allah allahu on waɗi kadi kulol allah ngol o waɗi ngol misanan littafaduli bayna al ibadi ko ɗum woni peesirgal ɓurdugol ngol hakkude jeeyaɓe allah ɓen wona jogagol darde wona jogagol ɓiɓɓe wona jogagol mbuuɗi wona laamagol wona towugol tiinde wona rawnugol ñiiƴe wona mooragol kinal wona jalbugol ɓanndu wona ɗum woni ɓurdugol hakkude ɗiɗo fopp ko sanawiya ko ɗa sera ɗa doñete kono ɓurdugol tigi tigi ngol ka allah hakkude jiyaɓe ɓen fidduna yawal akhira hiya taqwa ko ɗum woni kulol allah ngol ɓurɗoma kulol allah wo o ɓurima hayso o mara ɗuɓumatal aiche hayso o mara ko o ɓorno sahabaɓe nelaɗo allah no wuuduno ɓe andannoɗa hoore ma si ɓe dolokke goto ɓe marno si ɓe wuppima ko ɓe toolo ha o yoora ɓe ɓornomo ɓe hoota ɗum lorraɗe ɓe hay hunde hiɓe galle aljanna hande ɓe heeɓino ɓuuri coñci ngol ɓe faalaɓe ɓornoto ɓe laaminoke waɗi allah wi wa ida ra'ayta thamma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira a heɓay nema laamoɗa ka aljanna waɗi laamede no metti waɗi noon wonki makin a taway heɓay ko état wo ko metti aljanna a laamoto taw inna akramakum andu ko ɓuri teddude e moɗon fof o wiyaali inda nnasi woni inda allahi atqakum o ɓurɗo hulde e moɗon allah o ko on ɗon alifon ɗo ko alifu tafdir idan musidɓe tedduɓe kala faalaɗo ñoranade ko wiyete kon moƴƴere nden janngo ka allah tabaraka wa taala o hettoto heɓa o dolokke wiyeteɗo kulol allah tabaraka wa taala fattaqwa kalimatun jami'atun mania kulol allah ngol ko konngol hawtitugol moƴƴiriji ɗin fof howi haɗi kadi kala naatugol ko naatata toon bonna haɗi kala ko naatata nder ton ka hoggo bonna taani ko honɗu konngol ngol faandi an tajala baynaka wa bayna ma harrama allahu hajiban aw hajiza
ko nde waɗata hakkunde ma an o jiyaɗo Allah ya Abdallah an oɗo jiyaɗo Allah ko nde waɗata hakkunde maɗa e hakkunde ko Allah harmini kon heedode wirngallo wa an tamtathila awamira wa tajtaniba nawaya woɓɓe ndi ko ɗum ɗo wiyete gayata taqwa jogitagol yamiroje Allah ɗen e mbere wokko gaynata woɗɗitaɗa haɗoje Allah ɗen ɗum ɗon kam ɗa wawi woɗɗitade ɗa wawi wiide a wawata ɗo wadde golleji goo kono ɗa wawi kan woɗɗitade haɗaɗi ɗin si wiyamata wujje ara ɓattaki si wiyamata zine ara ɓattaki si wiyamata ñaame ko harmi hay si tawi ɗum jalbinayi kama pottoɗa ngol ɗon ilol waɗi cheikh Ousaymin rahmatullahi alayhi gando mawɗo ko ɓe wiyete ne'oɓe mofte ɗen ko ɓe wiyete mécanicien ɓe ɓen ka diina karamo koɓe molanaɓe kummaluɓe ɓe nafa unnasa wahum fawqa turab wa yanfa'una annasa wahum tahta turab ko gandal to wawi ɗum ɗo ɓe nafi yimɓe ɓen hiɓe ka hoori leydi hiɓe nafude en ni hiɓe ka nder leydi kam min unasin ihtadaw biyadi hadi cheikh wa gayri ko jelo fewiri juuɗe ɓe shabab sukaɓe wa suyukh e mawɓe ɓe andanɗa hoorema bayna taalif wa tasnif wa fatawa wa kadhalika tawjihat wa irshadat ko jelu hakkude defte ɗe ɓe wallifi e hakkude lande ɗe ɓe jaabi e fewnirgol yimɓe konngol e hollugol yimɓe ka rewete ɓe nafi haray o wi kanko e kañum cheikh Ousaymin rahmatullahi alayhi wondema neɗɗo on si o woɗɗiti ko mo wawi ɗo joni o wawata wadde yamiraɗi ɗin fof kono o woɗɗito haɗaɗi ɗin ɗum ɗon kan himo wawi mi wawata wadde ɗiɗo moƴƴi kono noon bonɗi ɗin kam mi wawata nafude yimɓe ɓen kono miɗo wawi onnede te surude lorra an kan e maɓɓe haray a nafiɓe ɓenni kulol Allah tashmalu kulla ma jaa bihi l islam ngol ɗo konngol wiyetegol kulol Allah hingol mofti kala ko islam on addi min aqidatin wa ibadatin wa muamalatin wa khuluq ɗiɗo nayi no immorde finde nden go'o dewal ngal ɗiɗi gollodiral ngal tati jikku on nayi e o wayamo wonɗen janngude ɗo o rewetege mum ñande wo ñande qala llahu taala laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakina albirra man amana billahi walyawmi alakhir والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أي في قولهم لا إله إلا الله muhammadu rasulullah wa ulaika humul muttaquna ko ngol ɗo wonno ɗen e ɗaɓɓitude o aya ɗo no mofti finde nden e dewal ngal e gollodiral ngal e jikku on no jeeya e finde nden ɗo walakinna albirra man amana billahi wal yawmi l akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyin ɗiɗo wiyete usulul iman ko manki ɗo wo ko al imanu bil qadar amma usulul iman ɗi jowiji ɗinno ɗo ko goto manki ɗo haray ɗum ɗo kaka finde jeeya wa ibada wa aqama salata wa ata zakat ɗum ɗo ko e dewe ɗen jeeya wa muamala wal mufuna bi ahdihim ida ahadu ɗum ɗo ko gollodiral ko non jikku on kadi wasabirina fil ba'sa ɗum ɗo koye jikku on jeeya neɗɗo julɗo no duwa a ronkugol ƴettugol ahadi hande noon ɗen jarrigora ɗum ɗo angal hunnugol ahad ɗi téléphone je ɗi wonti ko wiyete kon ɓahorɗi no yacca haqqe haray tigay ko yawoy andi neɗɗo taw si tawi o wattanaɗi hilla kaya o mo tuuba mo fotti womo lando yo accan ɗum mo fotti womo lando yo accam akhi barakallahu fik a ronkugol ƴettugol ahadi ko ɗum ɓurma moƴƴande a firtugol ahadi
hande ɗum ɗo julɓe ɓen no jarribora ɗum ɗo nde ɓe tawi keefeero kemedego dugulaka nder dugulaka yaasi ɗe ɓe Allah itti fiira e mum tawi ɓe kam hunnayi ahadi hande buyɗo si tawno hara ko enen programme avion wona e lewru a yaari oustas kaari no habba alhaji kaari no habba oreedo musidal kaari no habba muse kaari no habba kaarijo no habba wonɗo wona kono kamɓe si leere yoni sino faala hara ko tato woni ko avion sino faala hay ngal yahay son haldi goɗɗum ko ansiman ka juuluɗo ha waɗi sujudeere huruɗo ha lanni suumayeji capanɗe mo naɓorta satalde ka hurgo dugula tawa o no ɓurma hunnugol aadi no hirsini onon tigi mi wolta ɗo kon no ɓuri ɗum naka ɗeri ɗo woni koko annduɗon konakiri hande non na ɗeri wajorte jindu tun yaha e Kalifour arta e Kalifour a heɓi ko wohla ko lowɗa o o ƴettitten ɗeri ɗi ko dali waɗi ko wolta ɗo ko tato qala llahu qala rasul wa qala al ulama ko heddi kon fodde ka diina ko ɓe kadi haalta haray neɗɗo yaaɗo mokoba mo tawɗo mo sikkunoɗa laawi ke cheytane haldon ha fotton o wiya habbela inchallahu jooɗoɗa am ronka wadde an a faalaka waade no o wayi ronka waɗude ahay ronka yaade ka faalanoɗa ronka wadde programme jooɗoɗa ñallal ngal fof ko si woni ha a taƴike o metta noddama aɗa jeen ma oustage en aray mi yaalo konakiri ɗo konaki o na konaki ni waɗa kam ɗum ɗo no yurmi ha yahi kadi o yi kadi ka gollodire kadi ko keefeero peesi ɗen hooli ɗum ɓuri ko mawɗo bolonda imamujo hoorejo bolonda peesi ƴettiɗo misal portojo santi waɗi kilo sukkar ma en litre nebbam goɗɗo ko woni komojo agande o yahaali o peesitoyi mo hooli imamujo mawɗo bolonnama duuɓi 90 horuɗo suumayeji 90 yano makka yahiti juuli ha sujudere waɗi e mum so yahi o addoyi ɗo haɓɓere ta ko goro woni to ma haɓɓere coñci o wi ko complet nogay basa woni ɗo ɓe wiya alaji en oustage en firteli men o hoolaki kono paquet sukka no winndi ɗo 1 kilogramme goto pestable 1 litre goto yata etitomi o jelo hande no yurmini peesowo on tigi fa subhanallah himo huti hoore makko ka o peesata ɗo simo peesude juuɗe makko ɗen deeƴa ndaare saudi sa yehi taw ko peesite kon no mari waji hayno waji hun yatawajjahu ilayka wa waji yatawajjahu ila almustay fe yeeyowo on wajun yatawajjahu ila albai wa wajun yatawajjahu ila almustay keda siɓe wallini siko ñamete siko raisin siko banana siko poum komi wolta ɗo ko buyno ɗo no geli ɗum ɗo ñamete on kam ɗon jooɗoy to net on naƴetto no hod taworen ko fiimowo wona ha yarabujo ko pakistan e ma bangladesh kono kamɓe ɓe anda wujjugol maçon jo tawa e paquet cigarette no ka jiifa briquette no e jiifa so luttini pontirri ma huntere sako simo mondaw jonni ta jommo enen e wujjay simon kecco so simon jiiɓaɗo wujja ɗum waɗa e sako poore yeeya piyoɓe birki andugol maaya yo nahigol to hen fof ɗen andi e maaya way noon miferaɓe ngan no andi maayay kono kamɓe ɓe hoolaki immitangal ala yadunnu ulaika annahum mabuthuna eni honnenete li yawmin adim haray wattane hillay ɗum ɗo yeeɗo kulol allah ngol si tawi neɗɗo huuli allah o jogitoto ɗiɗo nayi finde nen e dewal ngal e gollodiral ngal e jikku on allah wi ko ɓe woni gonguɓe ko ulaika alladina sadaqu ay fi qawlihim la ilaha illa llah muhammadun rasulullah wa ulaika humul muttaqun ko ɓe woni hulɓe allah ɓe ibadallah inna asla taqwa
تبتينو بندير كل الله أن يجعل العبد بينه وبين الله تعالى وقاية تقيه من أذابه وغضبه وسخط كنا نحن ولتا حق نمون الله كدندتا إمورد إلت مكو دين إتكر مكو دين إموني مكو وذلك كنا أنت وديت أقول بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وترك المحرمات واتقاء الشبهات بجني قل له دفتاري جدي غو وإتقول يجد دي أتقول بيجي حرمو دي هايسي تاوي جودي هبورايدون هايسي لامو هبورايدون هايسي تدونغال أدونا هبورايدون هايسي جاهو أدونا هبورايدون ما دام نحرمي هلوي لنا نساهو سامي رحمة الله عليه وهو بجودي يهلو الله أرغول بأدونا دو بتو الله واللينين ولاول نبودي دابير argol e ngenen ɗaɓɓoɓe mbuuɗi ɗo en taw allah wallinino laawol no mbuuɗi ɗaɓɓirte noon joni heddi est ce que hal anta taslukuhu aw la taslukuhu a naata e ngol laawol ɗon ka a naatata e ngol laawol ɗum heddi e hoore ma rentagol e piiji jiiɓayeji ɗin qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ittaqi lmaharima takun abada nnasi fa subhanallah ɓuyno sikkude ɗo ko sa juuli tummarɗa baraji ko sa hoori tummarɗa baraji ko sa hajji a hajjinoyi tummarɗa baraji ko sa yehi umura tun e ɗiɗo fof ko gonga no mari baraji kono ahli rentagol ma e ko harmi ɗum won ɗa wawi ɓurde yimɓe ɓe faab rente ittagil mahari rento e harmuɗi ɗin takun abada nnasi laatoɗa ɓurɗo yimɓe ɓe fof ɗuɗude dewal وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من اتقى الشبهات استبراء لدينه وإرضه كلا رنتي دو جيب أيجي دي كون ديارا يدن لي دين مكو كان دمب مكو دين هراي وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أولو خليفة الخامسة أوي ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك لا تاكي كل الله قول كو درغول جمة جولا هورغول نيالور من نافيلو جلنديغول حقو دي ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير وي وان فيلتي لي فلي درغول جمة جولا كومونde moƴƴude ari hadise قيام الليل دا أبو الصالحين daragol jemma juula ko wowi yimɓe moƴƴunoɓe ari e ko yani hon gawlul hukama karamokoɓe jogiiɓe ñeeñal ɓe inni wondema jawfu leyli naharu sadi tumbo jemma on no wayi wano ñalorma on e nette jadi ko ñalorma yimɓe moƴƴuɓe no yiiɗen hiɗen tippira e fi heɓugol sayre e dolokke ka marse ɗo ñalorma noon no wakkilorɗen ni ɓe wi ko ni woɓɓe kadi wakkilori jemma ida kana nnasu niyamun ta yimɓe no ɗaani rakaat tilawatu lquran buka min khasiyati llahi subhanahu wa taala wannasu niyam ta yimɓe no ɗaani no hira o no wulla no jangga alqurana no dari no juula haray ete ɓenni wona ɗum ɗon tun woni kulol allah wo ko woni kulol allah ko tottugol ko allah fardi kon go'o e accugol ko allah harmini kon a woni kulo allah si woodi ko watti e ɗum ɗo fa biha wa ni'ma fataqwa tuhadhibu nnufusa wa tuqawimu lakhlaqa wa tudabbitu suluka almuslimi ala manhaji shari'ati samha kulol allah ngol ni ay wonkiji ɗi tiiɗina jikkuji ɗi tabintina neediji ɗi si goɗɗo woni hulowo allah allahu on kulol allah ngol ne ay wonki makko kin tiiɗina jikku makko on tabintina ko wiyete kon needi makko ndin o siftora piiji nogay e ɗiɗi heɗo ɗin sa yi hoorema nder ɗo fellitu ko a kulo allah timmuɗo sa siftori ɗi nogay e ɗiɗi ɗo no sifaji nogay e ɗiɗi siftorɗo ɗiɗo wo ko o kamilu tagi oɗo haray ko timmuɗo hulgol allah ko kulo allah timmuɗo ko waliyajo allah waɗi allah yettike en waliyaɓe makko ɓen ko yimɓe ɗiɗo tagey kullu tagiyi wa kullu muminin fa huwa lillahi wali binassi lquran
سيلتتك سورة يونس ساسني فايال آية تبند جيغو إديدي يومنا سبحانه وتعالى يسمينا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكأن سائل سأل من هم يا رب قال الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن فكل مؤمن وتقي فهو لله ولي الذي ولي أبي الله بمراك الله بمراك كل الجنب يوم القيامة ولي أبي الله بمراك هلوغ الجنب كبه فيويتون كبه أتيغا بسنتاكو كبه أتيكم بهلا كبه فيويتون أسيكا يقول يكون بيوني بين الله الله بي الذين آمنوا وكانوا يتقون وبين هلا هلا بين الله بين قوم دين ده تاي بهلا الله تبارك وتعالى كده دين ويسنا دواني هلا الله وانكي ماكو كنيكه جيكو ماكو ني بيتابيتي أمي نيدي ماكو دين نيتي ني بيتابيتي كانيون كدي وسيفتورا دي دو سيفاجي نوغا يدي فلا تراه إلا خائفا أي تامسي وناكو هلدو من الله مد الله تعالى go راجيا كو جرتي دو رحمته يرمي الله دي تاتي منيبا إليه تاكو توبو رتو الله ناي أمينا هولني دو ناوي gollo amma golliduɗa o wullay amma sa fewna amina neɗɗo hol woni kaka konngol woni kaka golle wonanete moodi ko neɗɗo holniɗo jeego jowi on so adi kan o wona neɗɗo mo anndanɗa hoore ma gonguɗe ko wolata ko neɗɗo julɗo no duwa tawde so o wowli ta konngol ngol no gongi jeego muhafidan ala salatihi fi awqatiha ta ko renude dow julde makko ne dow waɓɓutuji mayre yani jeeɗiɗi mo addiyan li zakati malihi a tawayi mo itta zakka jawdi makko ndin jeetati qa'iman ko darotoɗo jemma juula jeenayi wa sa'iman ko horowo sunna ñalorma barnan sappo on barran bi walidey a tawayi ko o ɗigganɗo yumma makko sappo e goo wasilan li arhami ko jokko en ɗam makko ɗam sappo e ɗiɗi muhsinan lil masakin wal yatama wal aramil wal jiran a tawi mo moƴƴo e yimɓe ndam miskinaɓe ɓe ala ɓen goo alyatimaɓe paykoy ko hellifa koye ɓen mo maayi e sonnaɓe ɓe modiɓɓe mo maayi e kawtalɓe makko ɓen sappo e ɗiɗi rahiman biduafa tawa oɗo nenete ko o yurmeteɗo lo'uɓe ɓen lo'ugol no ara wonde taɗa jogii doole ɓanndu ta ka lo'uɗo angal gandal ko lo'ere angal jawdi ko lo'ere angal laamagol ko lo'ere ko noon kadi angal konngol ko lo'ere jon noon o hara himo yurme ɓeɗo sappo e ɗiɗi muhibban li ahlihi ma sappo e tati ko yiɗuɗo yimɓe makko ɓen ɓenndi wono jeeya yiɗugol yimɓe muɗum waɗugol ko nafata yimɓe ɓe ilma ɗaɓɓa jawdi dagindi darna lekkolji darna juuɗiɗe darna labtaneji darna buyutul aytam cuuɗi kal yatimaɓe wona waɗa waɗɗu fuuji on naynete ɓonanitata sifa ɗum ɗo sappo e tati wa muhibban li watani ɓenndi yiɗugol hoɗo muɗum ngol kadi no jeeya janngugol si a janngi a heɓay ko sendana yimɓe ɓen fof mo kala nattora ara lellaade hono so addi ɗo 1 milliard a wiiɗa sendana ɗi ɗo hayso ko enen wonɓe ka nder ɗo aranaɓe wonɓe kaskadiyeji saare en piira e hoore majje won noon waɗi oɗo e yiino en sifigenano fi say husaymi rahmatullahi wa gayru kanamo kojo on mo anndanɗa hoore ma hannde siko riyal o marno hanno ɗi lannino mbi o fuɗɗi sendude sappo e nayyi la yadlim wattana illa ɗo de toɓɓe ñaaɗude ɗen fuɗɗi o tooñata ɓaɗi ɓenni neɗɗo tooñowo tawo wohuwa yettahimu nafsahu kanko tigi mo hutti hoore mo tuumi hoore makko wa huwa la yuhibbu an yusafa bi sifatihi o yiɗa siftorede sifa makko sa yimo ya zalim o tikkay ma annahu zalim sappo e jeego la yahdir ceerno pirate en ara o jamfatako o hodata moƴƴina hunde waɗa e paquet labina wiya ko origine a wiya ɗum ɗo ko ɗo iwi ko ɗo iwi wowla inɗe hoolaɗe ɗen tawaya andi surtout noon ka ñametteji e kale sikka si hewti bepe mi naali on piratugol kadi conci ɗin no moƴƴi de wimi si hewti awa bete oɗo ceernojo piratay lekki oɗo piratay ñamete oɗo piratay conci sitta pirate o conci o hani ɓeeɗa koko watte e ɓanndu ñawdore e ko ñamete
sappo e jeetati o jillindita e ko boni e mum ko moƴ sappo e jeenayi o hodata noogay wala yartakibul fahisha no jeeya fuhsu no ton hara ko on ɗum ko golle no hara ton hara ko hon ɗum hara ko konngol yennugol ko menete ko gawlol fuhs maw kalimatul fuhs zina ko jeeya ɗum e fahisha bal ko ɗum woni raisu alfawahis zina noogay e goo wala yaktarifu su'an o faggitata ko bon noogay e ɗiɗi yuraqibu llaha fi kulli hinin wa an himo ayni allah ene ko fiita wiɓe wujju allah o mo ayni keeri allah ɗi si goɗɗo heeɓi ɗe toɓɓe noogay e ɗiɗi ɗo haray ko o wiyete kon taqiyun mahdun ko hulowo allah laaɓuɗo pos si tawi mo jogii goɗɗi e ɗiɗo anndu ara mo jeeya e huloɓe allah si tawi hay gootum e ɗi sifaaɗi ɗo fof jongi ka wiya ɗo la tarahu illa khaifan min allah tawi jongi ɗon ha hewti yuraqibullah tawi hay gootum o jeeyaka ɗo oɗo wiyete mo hulata allah few qala rasulullah sallallahu alih wa sallam ittaqillaha haythuma kunta wa atbi sayyi'ata alhasanata tamha wa khaliqi nnasa bi khuluqin hasan hulu allah nokku kala ka wonɗa jokkintina bone mo waɗɗa o moƴƴere nde monta bone on jikkinora yimɓe ɓen jikku moƴƴo wa kataba rajulun ila abdullah ibne zubair maw'izatan fa qal oɗo gorko windanno abdullah ibne zubair waaju o wi inna li ahli taqwa alamatin yurafuna biha wa yarifunaha min anfusihim man sabara ala albala wa radiya bilqada wa shakara annima o windani wonni o huloɓe allah ɓen no mari mandeji kadi na ayiyata no windi ka jiifa dolokke ɗo oɗo ko hulowo allah ayiyataka kofune makko no windi ko hulowo allah ayiyataka otowal makko ma ka paɗe makko ko jikkuji ɗin ko mandeji ɗin ɓe inni wo ɗin mandeji hiɓe andire ɗin hiɓe andira ɗin hoore maɓɓe yimɓe ɓen no andira ɓe ɗin kamɓe tigi ɓe andira ɗin hoore maɓɓe kala on muññiɗo e dow nambaraji ɗi o weltori ko allah ñawanimo o yetti nema allah on oɗo harayno jeeya e huɗoɓe allah aqulu qawli hada wa astahfirullah alazima li wa lakum fastahfiruh innahu huwa alghafuru rrahim الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل مرة ثانية هراي باو أردنغول دي كونغو دي تايت دين فيرا توسر ويدن هراي إن الإسلام تبتين إسلام يحثنا على إقامة العلاقات والمعاملات على التقوى يهو ندير دي يو ندير دي نقول ندير دي ندو كلو لال هند دو بوي كاتينو وقت بونر وقت جوري وقت saya dak pere golle na ye men do me andi kam wayno ndire kaari do mawbe men de wi'ay no wosi nagge wodewe hawima ay wande tundoga sikka ko nagge nge sa gollondiri ɗo e goɗɗo ko ɗum waɗi yo toon ɗo en tous ne gandintinay ɗum ara woɓɓe ay faydi kamɓe koɓe yi ko ɓuuri bonde koɓe baye ɓen andi komo waare sulmi mo ñama haray koye ba oye kelɗa non waare bonata waare moƴƴata nde sa naɓinde amugol nde jokka sa naɓinde juulugol nde jokka sa naɓinde wujjugol nde jokkay sa naɓinde janngugol alqurana nde jokka sa fiimirinde nde jokkay tankorowol ngol sa jogorinde alqurana nde jok waare mara probléme no paasi ha hande goɗɗo yoɓana ko bayaña konakiri ɗo kon fof ha hande ɓe innali waare ma nde a yoɓanayde paasi kadi sa ƴaway tun jooɗoɗa sa yehi ka laftade terte baye ɗen yanane joom baye ɗen si min Souleymana mi waɗima goɗɗo tawiɗe baye waɗi a tuusoyi molanaɗo nelaɗo ndeɗa sabota waare ɗo fama haray a saboti molanaɓe haranata karamo koɓe men mawɓe ɓen taw a feƴƴiɓen taw a yahi toni nelaɗo no ɓurno yimɓe ɓen fof jandude waare kanat lihiyatu tamla'u sadrahu hari waare maɓɓe nden hebbina e ɓernde maɓɓe terto bayɓe si hawri alaji bassir waɗima ɗo goɗɗum wi alaji bassir terto waare maɓɓe hande haray mande gollodire ɗen kadi
islam no duwa natude ka marché ga islam no duwa natude kala bureau islam no duwa natude ka gollondire wona taw an ko a julɗo a woni julɗo a woka nder juulirde on tañini no tolorɗon ɗo hiɗon heɗiti hiɗon ndaara se wayino ni ka bitikaji men ka marché ji men goto sokatano bitiki mum o hande ɗe janɗe ɗe yiɗon ɗo ko ɗum addi ɗum ko kulol allah ngol waɗi haysi ko montor adda ko be o soke moyiɗa sokay ha anida e hoore muɗum soka ha ronka no yaltira homɓe wona sokanede ɗum ko juuloɓe li annaha sabu no kulol allah ngol asasul amali wa biha tuslahu al ahwal ko kulol allah ngol so basi man golleji ɗi ko kulol allah ko sabu kulol allah ngol kadi alhaaliji yimɓe ɓen wa biha tuslahu l ahwal jaka si ɗen faala yo alhaaliji yimɓe moƴƴi jowɗe wone huloɓe allah fa zawju mutalabu bi taqiqi attaqwa fi muamalati li zawjati kañum sonnajo on himo ɗaɓɓira gol haƴinɗingol kulol allah e gollondirgol e ɓeygu makko ida amsaka bi marufin wa ida sarra bi ihsani kama qala taala fa imsakum bi marufin aw tasrihum bi ihsan si o jogitoto o jogitorano moƴƴiri so accita o accitirano labira docteur mouhammadou ori bari ɓe maaki o enen sa tawama ka dewgal humete ko moƴƴeriji tun e weloweloji tun nanata yiya wo sa yiyama ka goɗɗo e ɓeygu mum haaɓi ɗo ay nani konnguɗi ɗi o wowlata ma si jooɗama ñaawede si debbo on yeetike makko mooji mum wi'ata ɗum wi'a mawɓe mum a miijata ko jooɗino no uggini no waɗi basar waɗi puutoru jooɗi a sikka e sahabajo arti no humane dewgal ngal a sikka mawɓe men ɓe wiya no jigirru gooki na jigi woni ko ɓe faandi ɗon ko anga neɗɗo makko baajo mo kelɗa ko ɗum ɓe faandi ɓenni jigirru gooki si ɓornama bourmus naɓama makka jindinoyama hen fof artirama wo ko tongi ndu natude e sunture goɗɗo ma ɗum ndu ƴettude dammum goɗɗo ma gertogal goɗɗo ma ndu ɓorde tigaje goɗɗo ko ndu hewti ɗum ko ndu yiide yagol makka on nafatandu on andina jigin woni ko ɓe faandi ɗo neɗɗo wigol ɗo andi ko henna a waɗa jikari mi sikkana o a sikkannoɓe de ɓe kelɗano adoɓe yaade makka makka sa yeehi ko yaya waɗoya golle toon artida e jikkuma o nde makka noon ɓe no duwa sansude jikku goɗɗo de ƴeyaɗa bete e gotele ɗi jannguɗen ɗa haysinaɗi fof se o jogitorano moƴƴiri sa accitirano moƴƴiri wanin hasan so wiyama hasan tun accama ɗon ara ko ɓuuri hewde konko hasanul basri atahu rajulun faqal gorko go arno on andi haɗi ɓe yimɓe ɓen hari kamɓe ɓe diisino to karamo ko ɓen e resingol jiɓe maɓɓe en wattani illa son landike ɗo wano sabakan jaren ɗo sakumar bari docteur en ɗo ko honɗum ɓe landete kono resinirte ko si sagatamo jiwo on haaɓi ɓenna docteur ara men hokkunoɗo jiwo am goɗɗo goo kono murandu moƴƴade hayno tawa landoɗaɓe ko hombo okkete a naari tun fi ko ɓiɗɗo bandam ma a naari ko ɓiɗɗo koto ma a ndaari tun ko siɗɗo ma a ƴetti jiwo ma on a hokkimo heɗoɗen ɗo hasanul basri o wi inna liya bintan uhibbuha miɗo mari jiwo miɗo yiɗi o fagad hataba gayru wahidin yimɓe buy ƴamimo na goto tun ƴamimo faman tushiru alayya an uzawijaha ara oɗo majjata ko hombo sappaniɗami yomi resin o qala hasanul basri o ɗuɗɗinaligo wi zawwijha rajulan yattaqi llaha fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha kalam jeyye o wi resinmo gorko hulowo allah si goɗɗo woni hulowo allah si o yiɗi jiwo ma on o teddinay si o añimo kadi o toñatama a ƴelo hande ɗo yennata jiwo o yennanino makko yenna baabe makko yenna bolonda makko on fo hayti raɗo piya seeka dince inna mooɓu haɓam fiƴƴu fala kam a yiide surtout si on ɗigoɗo mari kuuruwel accano mi haqqe onon jomiraɓe kuuruji surtout aramo mari kuuruwel mo manto mi falama kana yiide ka kuuru an ɗo a yalta ɗo mi yaltanan ɗo an figue a yaltay goye ɗon a luttata a yaltay ɗon fiw aɓe taqwa yetma innul mu'min ala zurriyat sa faala kadi yo ɓernde ma deeƴo e ɓiɓɓe ma ɓen ɓaawo nde mayɗa won hulowo allah de
ويحفظ لهم مستقبلا أفعل رين دكو أرت بإمابه ونولو والد. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هلو الله سيبو فالا يبيغور ما كونde wonu e jam baawde o maayo wonu hulo Allah tawa modi yimbe ben fo fottana kaari abadan min hande kaari wadana Allah goddum kono ha hande kaari wada Allah goddum karamo ko be idha ajasta an thalathin fala ta'jaz an thalathin ukhra si ronki piji tati wata ronko dia piji tati anta mutalabun bi ta'atillah fa in lam tastati ala al-aqall fala ta'sillah hidada diraya dofto Allah si tawi awawali taganade ataganaka doftagol Allah awa fa alal agalli ko buri e fandude kon fala ta'si wata yeddum fa anta mutalabun bi naf'in nas ayyama nafa'atuhum kala ko nafida dada ira nafugol yimbe be kala ko nafida siko jawdi siko ganda siko dole siko fere aw si tawi wa in lam tastati sa ataganaka nafugol yimbe be يعني لا على الأقل فلا تضرهم وتلرهم لا بقول ولا بفعل ونا كونغول ونا غول فأنت مطالب تمندو بصوم التطوع هذا إلى هورغول كور كنافيل الخميس الاثنين أيام البيض يوم التاسوعاء يوم عاشوراء نصف شعبان أشهر ذي الحجة أيام الفاضلة هذا إلى يهور ده jonno fa illam tasati sa taɗanaka sabu lo'ere iman ma sabu lo'ere ɓandu ma angal cellal ɓe inni alal idan fala yani fala taftur ɓeɗohu min nas awa sa wata horude korka naafilo awa wata taƴir tebbeli yimɓe wata taw a horata alhamisa e tenen ko tebbeli yimɓe ɓen ittirta kooƴe wattajir njulajo on kadi ɗeri ɗin falama hiwrade on ينبغي عليه أن يراقب الله تعالى في تجارته وأي ميوندو مي أدوني وعندي دوس مداري كتومي والي من نجولا بين ناكو كونتون جولا بين أشوم حقه أو جولا جون كدي نهاني كاو أين الله إن جولا يا قال مكو قال أيو أين كيري الله دي فلا غش ولا خداع ولا احتقار ولا رفع للأسعار urenira Allah ɗiɗo piiji nayi gogon o jinnidita e ko boni e ko mon o jamfata ko o hodata o marata ko yimɓe ɓen ha toon jini o wiya nanni o tundina gite makko a sunnoɓe cuuɗi o wiya ala no woodi few o fenay no woodi fenugol makko ma ɗum no kaani golloɓe ma ɓen waliɓe ma ɓen ta no andi no woodi an alhajjijo yaɗo makko yahiti wangi suudu kaaba joɗotoɗo wullasino du'eede ara fena fiya heɓe hutama duña wiya hata no woodi mara ha fof lannira alaji en heddonude kaari e lanniga wiya wattane illa de a lorray Allah waɗa kadi ha oya lorra awa haray ɓanon si lanni on ara prix on ɓeyde nani aray wona ɓantugol piriji ɗi hino ɗo hadise nelaɗo sallallah alih wa sallam himo weltini himo anini kono mo weltini mo mari porte sorti ɗo sina hadise a wowli ɗum tu aɓe innayi ko konton julaɓen wonda onno wonita konton julaɓen en fof taw ko en jula qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam inna tujjara tabitino julaɓen yubathuna yawma alqiyamati fujjaran si tawno ko ɗo hadise on atti han en fof en julatano julaɓe immintinoy ke yawmal qiyama ko bomɓe lees o inni illa o addi bafum yani istisna ko wiyete kon porte sot illa man ittaqa Allah wa barra wa sadaka piiji tati sina on hulɗo Allah o waɗi ko moƴƴi albirru huwa husnul khuluq wa sadaqa o gongi e ko wolta ko ɓeɗo tawatake e bomɓe wal muwaddafu fonctionnaire jo on wal amilu e gollowo golle métier maɗum woni ko wallinowo karo woni ko tappowo dalet woni ko yani suuderijo kala gollowo golle ñeeñal kilahuma mutalaba bi tahqiqi taqwa fi on ɗon ɓenɗiɗo kadi no ɗaɓɓira yoɓe huuɗo Allah fallahu muttadiun ala al abdi Allah ko ƴellitiɗo e dow jiyaɗo ya'lamu sirra wa akhfa himo andi ko suuɗi e ko feeñi qala abdullah ibnu mas'udin oɗo gando mawɗo sahabajo jeyaɗo e sabiqin al awwalin o wi attaqwa an yutaa allahu fala yusa wa an yudkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar
ko wiyete kulol Allah wo ko nde Allah ɗoftete hara o yeddaka goo, nde Allah anditete hara o yejjitaka, nde Allah yettete hara o yeddaka. Man arada al izza fi dunia waddi, faalaɗo teddungal ka aduna ɗo e ka diina mum, wal barakata fi risque e arsike ka yani e barki ka arsike muɗum, wal waqti e barki kadi ka waɗutu mum, wal amali e barki ka golle mum, fa alayhi bi taqwallah, no defimo hulgol Allah. Fa innaha kulol Allah ngol min a'dami mastunzilat biha al khairat, kulol Allah ngol no ɓuri kala ko torora Allah yo Allah tippi moƴƴiriiji. Wa hiya sababun li takfiri sayyi'at, kulol Allah ngol ko sabu fi hefugol bakkatuji ɗin, wa raf'i darajati ɓantugol darjaji ɗin, wal fawzi bil ghurafi wal jannat e malirgol saburji ɗin ka aljannaji e jardin. Qala ta'ala wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. ɓe holli wondema kala on hulɗo Allah, Allah heefa ittaga e makko bonɗi makko ɗi mawninanamo jodde makko ndin. Wa bittaqwa tanfarijul humum wa tattasi'ul arzaq, ko sabu kulol Allah ngol kadi himmeji ɗin iwirta, arsikeji ɗin yaajirta. Qala subhanahu wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. ألا فصلوا وسلموا على نبي الهدى. قال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والسلام والاستقرار في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم رب أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح تربيتهم. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، فإن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاها، وآخره فلاحا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لو يملك وهذا اليوم صدق في وهذا الولاية بين تسكير الصفوف مثل الصلاة اعتدل وترس استو اعتدل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن شر الدواب عند الله السم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Para
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe julɓe tedɓere ko musidɓe Ibrahima Mara Lara ko anndi tingol kala faalaɓe e ndagol dartoji docteur Mamadou Wuri arde ɗin ɗo ka YouTube o yahay tun o windi dartoji docteur Mamadou Wuri Bare.